Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna pa sa ti seryeta with alawas anapolwan. Sapata. Dito drama tayo. Ti Masakbayan. Aray. At damat gayam ti agkasarijam yanan ita. Ha? Kastaya? Asino? Kabsat ni Dino? Jane ay kadwa tayo na gay ayam iti basketball iti napalabas sa piyesta. Agad mapantay wa. Agam mapantay la makipahan. Saan tayo kumana makino? Amangan nga minu mapalaban tayo. Ket saan tayo to makatrabaho itundigat. Uminum tayo para Saan mo tamaliklikan ti panaginom no kasdiya kasaran. Siyak tuti makamu amang itulog kun kay jibalayo. O sige, mapantay warod. Habiin, yabawan pailain ni Manu mau. Wanyarog tatang, amu kun, sigurado na panday je kasaran, at dangaming kasar itay je amiyanen kot, anya. Wan tatang, amu tayo mutan, ano may papan itiukasyon, saan amabalin asaan da amapan, hey, sigurado anabartek maninday jayin tun sumanpay. Bay anyulatan tatang, sana bali, saan mo't nagwalwala ni Manu no kasde anakainu, subang patuladay jaharab sat mao, tahmanay. Aw, nabartek kamanad rin down, ay unay mo't day tanan, Pasensya ka na, naganasan ni matintin ninom sa bahan. Napan raming amininji kasaran. Kalornat, bagay mit gazayim ko, nalabas day tanapan nagbarbartek mwanak ko. Kanu lagi din napan kayo day iling ay minom. Sa ita, nabartek kamanay. Zanabalitin saan. Umininong man ko, wamat mo vers dyan alpazan dit trabaho. Mala, awanan teado pasaw. Inka katije kusinan, inka mangan. Ammo kasan kamanen anangani je kasaran. Taday tala inom tinar aramit muy jay. Ne, martes mo kita amano. Apay, awan kali trabaho yo. Ay, bukwa, ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Daldawana ka na rin. Tay, tas tawon ay mat namin nabartok mo idirabi imano. Gwa, winirot, asana ba natin ko? Sumura rin tambigat. Ay rumpun laan. Ang mga nurita panagab-absent mo, asaan avali data rason mo, kut isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam. Gapo iti panagbarbartek mau, saan ka manay na nakatrabaho. Kata, no kaste kumamait nga bumadatrabahong iti kabigatan na. Di mo kumamit labsen tu minum iti harak. No minum kayo man, ay kit daytay katamtaman laan. Pasensyahan tata, manuna doras kay naramit mo dayta. Agyaman kalain ang tanasing patimani tiri pagpapaya makumpanya. Atang, ay na, agbalbaliw ka humananak. No sa bali lang na kumpanya dayta, iti pailanan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara, batlasang ko. Kumusta kan? Nasayat latamat, Auntie. Imbawa ka, tasaludsudok kumano ka nga umay diti balay. Umadanin tiyo umay ko, Auntie. Kalpasan ti dua lawas, umay akon. Sige, hurayan ka. Umay ka na umay. Anay, jakon ka ba alang tabla ko asisya. Kasapula ka talaga ti kadwa. When Auntie, nam naman yu ti umay ko. Apag iso pumanawak tumat iti sigot apag trabahwan. Ay na, ay maragsaka na kunay ka na kaan, simamput ka matla enerd. When Auntie, ay na, maragsaka na makita ka na kayo. Nakiabadak to kasta. Wala, agin anaka, kalpasan na, mapantay sa kusina, at insagana kapag sangwan ta.
O sige, auntie. Agyaman ako na eh. Ay na. Nagmayat na talaga diti lugar yu, auntie ising. Presko ti anin. Kan, berdi amin ti makita. Hasto ya talaga dito'y balasan ko. Buhay probinsya kunada. Wanyarud, auntie. Sana kasla syudad. Pasig nasok ti lugan ti maangut. Tunggal magnatay ti kansada. Kasta talaga ti nagdumaan ti syudad kendi ti probinsya. Isumambo ka magustom dito ribalasan ko. Well, auntie, masigurado, agbayagat dito'y, ayun Ha, nagruna no dito'y kapayan na makasara, itilalakya para kun ka. Anan niya? Oh, kasanunay, at pasyat ka na pare. Ito mo na, talaga yan. Kagumatay tara iti terse na ninanapita, wen? Ay, saan paray? Diyak kaya timapan gumatang ijay? Anya? Apin ay? At dapay ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. At parangat to, no day bayad ko. Handiat? Ijay terse na ninana ising timapan ko paggatangan. Takitag manjay bagbagan ipinjya balasa. Anya? Adaya? Adda ka na uparay. Tatsigun kan kwa na, napintas ka no. Inak man kita ay, nupud numutla ay. Wiman. Inka man kita ay, tayam amung tuwan yan. Knock knock. Matat man, apo. Knock knock. Anya tingkatanan yung manon. Ay na, pasensya kayon. At namin araramidok ija kusina itay. Is ajak nang gadagus ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang at kumaiti. Iti arak ading balasan. Ha? Bigat pailaan? Nam arak ti katangam? Kwa. Imbaw naklaan de gayam ko wading. Kasta ka di. Manuwarut abote ti adak ti katangam. Kwa, tualahan ading. Ay, o sige, mapitlaan na rud manong. Alaat ti adak agat katangam. Ay na, among paray. Nagpintas di balasang nagpambantay jitel say na ninanaysing. Kasta ka di? Nagpintas paray. Napudaw. Napayag. At itugtibuk na. Kirin, nagsiksisi ka. Sapay lakuma. Tawampay asawa na dayjay. Tapnoyam amukman kan ka. Anya? Angam, aguri ka man. Sigurado ha panasang dayjay? Ha? Ay, would not by Sonia? Saan na balay? Salud sudat to ni nanay sing, may papaniti dayta. Una, papasigurado. Ang mga no dasawa na. Esos, narigatan. Shakti makamu, di ka madanagan. Alakitin, rugyan tanti uminom, paray. Tanu may bus dayta. Agsubliak to man na nagumatan. Bareng, mamwakon, no balasan pa'y winusa. Nay. NNAJ, balazan anaglako iti arak kanyak iday nana. Ha? Di klara ka titidakdakamatum piolo. Pagkilara gayan tinagan na. Wun, napaladag digos. Isosi dublat ko pailaan ditoy. Umay mutla ang intun madamdama. Kesta ka dayin nana. Ay, gayam nana. Balasan pa'y ka din ni Clara. Ha? Ay, woon. Balasan day jay akanakak. Kasta ka din na. Hain, abag iso. Barumat ni rindo nagayim go. Anya? Awad mo't siguro dagas na. Muyam amok ne rindon itik anakanyo. Lebe anak. At daka di aramida mita.
Awan matatang apay kadi. Ibawon ka mana mapan gumatang iti kapay kan tinapay iti tersen ani iseng. Owen tatang, yugi maruden ti igatang ko. Adeng, siya fong mapan gumatang. Ha? Yugi wanapon na taborta. Siya fong mapan gumatang. Makamuhang haruday, no? Itaman pa yan nagboluntaryo ka mapan gumatan, mano? Ha? Siguro. Naamwam abala samjag pambantay ije tersen ani nana ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alakitin? Tani, agbulat pun ditanom. Apang isunog subliya. Agkapitan tun. Anya tigatangan yo, mano? Ay na. Ay sos, nabintas magkayam dahi balasan mo. Manong, gumatang kayo kadi. Ha? Ay, wan. Gumatang ka. Kapit ikatan ka. Paiman benggit coffee, ading. Asike, mapitlan manong Ato yung tigat gatan manong. At matibay ko ating ha? Dahita lang tikinatang mo yung sangari buti kwaltam. Ay, sapay aman bariyami. Kastaya. Nalarod. Sublak langan intun malamti suplik. O sige manum, apag isun to asumangpet ni anti ising. Ampay. Napanak gimatang itayi terseda ni nanay sing. Why no? Mabinta sa talaga jag pambantay balasam. Kituin mat. Day tamot lan timbaga kidikin ka. Kursunat ak medyo balasa habaray. Et puluwan naman. Aram day jay. Ay kapula. Day talagayam. No problem. Nalapat persay tak samutain. Ha? Ani? Apay anak ko nam dayta. Wina. Tamanikot nakita da jabalasan. Jakmutin makait naman panpanunok ng kwana. Nukayat mo. Sarong karantain tun malama. Iti kasta. Mam amma mahos tu ni Clara. Ne. Rumabin amano. Num apay anek suwat kapay laang. Adaka di papanam. Abba. Ada na patika papanagadin ko. Ay na, no anyaman dayta, ipabigat mon, nabartek ka, ang mamanuan niya pati mapasamak din kay jaydalan. Asitig lang di papanan mi. Digagdal na yadi ko. Inat man zarong karan jibalazang at pampantay jitersena ni nanaising. Anya, mapan kamang sarong kar iti balasam, kakasta na kainong ka, pagwatarod lahin. Iso ano sumangpot ni tata, sa pulin na. Iba ka, wana panak nagarama. Anya, mapanagaram iti balasang di manong makunab. Wan tatang, isumutin ako na iti ginamag ko, dayamot balasang nga gusto iti daydahab sat mau. Ha? Could no mamartikin manugal, maaglayan ti babay nga gusto kan guana. Anya, ayawan ti mahano sa babay ti kasting aramid na. Abang isyuglipay ti babay di ti balay. Anya. Ay na, mabuti na kasumahu kadakwada anti. Namin, nakainom damot. Alah, bayam garudan, tasyakon ti makamu amakisarita hadakwada. O sige, anti. Na. Maria mamuat lang mo titikanakan nyo. Una pa so na, ay na, panga asiyo. No nasaya at mutla anti panggapyaw. O may kayo, no saan kayo anakainom? Saan akastaan? Nabaltat kayong sapayon. Nalahagawid kayo kitain. Agsubli kayong to, into na usawan kayon.
Ay na anak ko, sakbay na garim ka, baliwampay ka aramit mo. Tata, liklikam tiara, barhada ken sugal, itikasta, sakbay mga sawa ka, naiwaksimon dagitabi siyom, panukastam lahang, kasintuti pamilya abangunab no bilang lahang. Iswapan na shame. Likli ka munda giti bi shom. Nupanggap mo ti manasawa. Mitatan mit. Pagsayatan ti pagpaga. Amin na bisyaw. Kan sana nasayat na ugali. Ket lapad lang itinaranyega masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Manipo di mo nakita ka. Nakarik na iti panagahetkan ka. Panasin kumat. Di na kumaliklikan. Pamuk na dudagitag datan kan ka. Anya panakunak. Ti panagakuhin ka. Ket na dumduma. Erin doan. Ay eten ka unay. Pizza pala kuma. Padi na tupayan. Clara. Anya ti sumbat ni Clara, iti ayat ngayon pudno ni Rindon. Papagayam, di liwayan at inggan ti tulo iti seryetang wita alawas anapalwan. Sapata, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dunabel Aran, kinitimat direksyon ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday tuing estasyon. Agyaman kami, itingkay panamparabay. Ti napalabas, kanayo napalagipan ni tatalando nirindun anak na. Aliklikan na kuman tinalabas sa panaginginog na. Iti sa balya-banir. Napanmat ni Clara ay jete sena ni Nana Ising. Tapno tuluman na iti panaglako na. Namuan na rin niриndo na balasan da ito'y. Adin ga na indatu na ti panagayat na. Ita papagayam. Den kan titulo iti seryetay wita alawas anapawan. Sapata. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Panasin. Di na kumamatliklikan, Clara. Pambuk na dudagitag datdatong ka. Ngayon panakunat. Ti panagay kukan ka, tinay dumduma. Erin dohan. Ayayatan ka unay. Ket sapel ako mapadinak tupayan. Amuk na dun nagitinay dandanon kan ka. Asana na sayata kababalin ko. Aklo na kamamartay ka. Amanugalak. Agam na kasaganat na balbaliw para kantla. Nasayahat no kasta. Rendon. Oh, anyalay pare. Sinumbatan na ka ni Clara? Saan pa nga pare? Ay. Kung natlakit din no sinumbatan na ka, saan pa'y, ayam, amok matanam na makankwa na. Ngamin, di na kumapalubusan na sumarong kariji balay ni Nanay Sing. Dawan panagusto na kanya. Ay na, pare, amin na babae, matrak, itikas kan ka. Natara ka, at natal kita trabahom. Sabagay matgidea pare. Kat nu'y diligta dagiti na duma, nagararang kan kwa na, tambay lang arudoin, naglad dapay. Oh, Clara, ayat kalata sa winday tapanagsinay mo balasan ko. Anti, apay, adaka di pakarili-bukam. Kwa? Pampanunutat lang amin darin dun kan Pita.
Anyat kayak wasawan. Andiyan kamu. No asino tipilyo kadakwada. Namin, agpatadamot anasing poet. Ay, no siyak. Awad parikot no asino kadakwada tipilyam. No asino tinatimtimbang. Ay di iso. Isan ka ba't mabalin adiktaran iti daytaban at balasang ko? Tilal may balakad kuken ka. Pilyam no asino tikap-kap na ka. Oh, anyanay mano. At dakadintiyam among kanyak na balin niya ipag ko. Sunes, ading. Sunes ni bagbagamot intun kwan busted kagayam. Saan? Marik na nga tapanagayat ni Clara na. Isin mo lang. Tadamot ni Minda Peter ang mapansumat sa hargan kwan. Anya ha? Amupasan akas ka ni Peter tigat ni Clara. Payan ako nam tikasta, mano. Timon salut sudunade ko. Basta siya. Amok na kita. Nay, mahadlawat apa na hetatan? Haslamanun ngal dawasan ka nakita na bartay. Ay natatang. Di mo makita at bartat ni Manong. Gaput at balbaliw ka noon para iti balasan nga arman na. Anya? Aho? Hat? Kung kunamladay ta rin doon. Ammo katap-tap palamlain ti bagay masyan nga uminom iti arat. Di katam. Anya mala Siya pala kumagaraw tak balbaliw kamittain. Nu napudu kamatlang iti dayjay afa anakan ni isay. Anpi, maribibu kanak. Ha, apa yan ako data balasan ko? Ibagam no anyaban data pahariribu kam. Masigurado amatuluhan kay ti data. Mariribukan at namin amang pampanunod ka ni rin doon. Ha? Kadagiti amin nagdatdapan kanyak. Ni rin doon ti pakarik na kiti ayat. Tanggam, no apay nga do dagiti tawa mang ipagbaga, asan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kwa balasang ko. No siakla maysta. Nasingput matkat ni rin doon. Awan makunaken kwa na. Isu na laeng, tamang inum na main. Anti, ano mamati kakabailan na dayjay tagbalbaliw paraken ka. Sapay la kumatakasta nagpaiso, anti ising. May, ada kamat yayam dito ipare. Kunak man no sinarong karan ni Clarita. Ay ba? Kakaisu na nga wan trabaho tayo wita. Nasakit nga may tulog. May soydap na pan. Bayron mo min pagman na malim. Tama pa na ka talaga. Ay katpo na ha. Naskin amapan ka. Ipakita mo aseryoso katankwa na. Ha. Nakunak day ta. Kaput at tunggal lumabas sa kijeter sen aninanay sa inge. Ag sasabali aro pa ti makitkitak. Anyat ket mo sa pare. Ay na pare. Adu tebdat datun ka ni Clara. Iswanaskin na galita ka. Nariga talid. Rentun, apengin may ka. Nag-text ka itaya ko na ba maditirik nam? Wen, masakit at talaga tiwulaw. Narugi di rabi aging kaita. Angin, imayat lata tap na sarong karan ka. Anya. Imenge minti gayam ponipion ni jibalay. Napunana nga dahan na nalabsan tayo te alalaki dito tersena. When? Ni Val day jay? Val? When? Agdat-datong kadikan ka? When? Agdat-datong kanyak ni Val? Ngem, siput pay. Awan ayat amariknak parakan kwa na. Gaputa, may salan telaharik na kite ayat. Clara? Ket, isi kadayta, rin doon?
Agya manakara. Oh, jok may latawan teki naragsakwita marikrik na. Ikarik, San Kantopolos na babawi iti pananakun mo kanyak. Nakasagana na mga rami ti kaamin para kam ka. Agya manak nukas na renduhan. Kat sapay lakuma tatakdram amin ngayon bagam kanyak. Iti kasta, sa anak nagbabawi an anak yun kan ka, uhel, namnaman dayta. Ita, aplunek iti mismo san wanam. Apod na dagiti may dandanon kan ka manginumag. Ha, agam nakasaganap na palbaliw. Liklika hon hibisyo. Ipanak na tugun ka, tinapot mo panagayat ko. Nukas na road, at painum kan paray. Anya? Nuararigain. Kaslan na nabakay tiluto. Nga po iti panangatlo ni Clarakan ka. Agasam man. Adu ti amdat datung kanwana. Adapay dayo. Mga po'y jayili, ngam, sikati pinili na. Maria Clara ko naman, pare, agpahanak latan, agluto tayo jibalay. Iti kasta, maawis kumatlang ni Clara umay. Nakaskas daw manday ta, pare. Kintarik kami ni Clara, paviklita kong tarat. Mane po tita, diya ko na kinong. Iso ang mahanlaan ti pagsasangwan tayo. Tara, ano? At titi sukasap sa po lumitay vina, lagi na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumat kinta kitay lukluto yaw. Insika, ha? Wan tatan, at lukluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya, Gerald. Agayan ayat ngaminan da manum rendon kun manan Clara. Dingi ka na kanina na ising, tatang, isa ka na, ha, ilas niyo, imbes ka na maarap, makan ka no datan, tatang, anya. Nay, si kamat gamti masabat ko, piolo baro. Ay, when data, siya na road, ay na, may kawa ka makakikita, ken kahat may sana bartay. Piolo, mangsapul kamutan iti balasang harmam, tapno malikli kamutan ti arat. Kita manirin daw, manipod at dan kayan ayat na, namimpin sanay na nagbalbalay. Kumangarod taba, ayam. Awan matim balasang amait kanyak. Iswa, nagkasat kunsa, ti kunada na baak, ay nehen, sasawumot piolo, at dahadimot mayat habalasan kan ka, nukas tamlat ta amamarta, Nasabat witay ni piolo, na barbartay, imbag mantasan ka manin anakinum hadakwada, ha? Maikahawa pa'y na mahakikita kan kwa ng agmay-maysa, ngamain, numay papanlait inom, dahayo ti kanayo nagkadkadwa, nagbalbale mahuntatang. Ken, inkarika jahon subyan ti tabisyo, amom kadianak, siyak ti kaunahan na naragsakan gapu iti dayta. At sa palahuma taggalay sa kayumatan kini Clara, tap nagtultulo iti tapa nagbalbalyo mao. Watatan, madanong turita. Hello? Hello, Clara. May pagnauras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Masayat, Mark. Ay, gayan? Imawa ka. Taawisan ka kumaro mo tayta. Mamapali na. Kahit mo may pasyal ka. Ha? Asa na bali? Isyat ti makamoy gamit. Ay, damag, pa'y kanyan ti ising nusan arumar ita. Iti kasta. Isutag bantay dito terasa na. Sige. Umawa ka nga dito madamdama. Wala natin ko na, ha? When rin doon. Sige. Bye.
Namnad gutid at sarita nyo kanirendun iti cellphone itay. Awan mo't parikot nakpasyar kayo sa paminsan. Auntie, sana pa alay tawan papanakita. Sana ama pa nag-purchase. Isa ano rumor kayo kanirendun. Mapankabalasan ko. Adakan iti husto nga edad. Isa mo, plamo mundagiti panab anasaya at kadsaan. Auntie, nalah agrubot kakitid, siya ko ti makamu dito i-store. Agyaman hag, auntie. Ne, adaka mo dito balay manu. Nalabsak na manong piolo iti balay da. Madamat inum da. Kasta kadi? Wan, una plakit din ano da kaitay. Nakapulis ka mat. Di mo kunaan amapan ka mainayon ni Jai. Kapaiso na lamarudan adi kay min inom. Saan? Jak makinim kada piuna. Mapan kami Gili. Kadbok ni Clara. Ha? Nasayat no kasta, manum. Sapay lako ma, tagtultulo yun amalikli kam di panagininom mo. Huwin ka di. Mala, mapan ka marudan manum. Ang mga nagur-urayan ni Manang Clara. Ha? Apay, andi titimayan ka rin doon. Tepensyo, awan pare ko hot. Sa timaka mo. Pasig nga ka kanina ti minuda dito eh. Mabalindot nga tilatan ka rin deri at tinapananta. Sa nabali nito sa pamingsan me, o mo, ganmesa, nawaki. Pekaskan ka. Deserve mo ti manani ti kasto restaurant. Ha? Agyaman ako na inukasta. Nene, ay na. Sikalan pinangawis kanyak amangan iti kasto'y akla sa restaurant. Basta parahan ka. Ana, kasi yung agtugaw kan tag-order ako iti kananta. Oh, niya. Nabando ka kading at paspaser para. Isa kayo ba't chupeo? Kayat ko ba'y tagpangin diti parke? Hangon, ba't nga talit? Una, amagan mo't naburo-uray ni Anting. Saan? Awan parikot kan kuana. Ay tapakin may sa? Ay, amo na sikat ikadwa. Sino makawan pagtanagan na? Ito, makaisa maklay. Gabuta sana kasto ni nanay sing kanya pidi. Agamita, agtaloy kang kanya. Amo na namin na nagbalbaliw kan. Isakas jahi. Iso ay tuloy mo tikas na pa nagbalbaliw wa. Iti kosta ha? Sana mapukaw ti pa nagtalagnakan ka. Paragan ka. Ikarik. Itong tuloy ko ti pa nagbalbaliw ko. Isa mo aramid at amin. That's it. Clara? Anak ko ma. Kahit kung may pagakan ka. Sapay la ko ma. Tasam nakapangayon ito isingasing ko. Ha? Anya day tanga ibakan, rendohan. Agkalay sa takuman. Ha? Rendo. Kasi ako samakamaklaat ka. Agam, banyaman ti sumpat no. Akyunat. Anya ti sumbat ni Clara, itimbaga ni Rindon. Papagayam, di riwaya na dinggan ti tuloy ti seryetay wit alawas anapawan. Sapata, dito i-drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Dunabel Aran, kanitimat direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPDC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoing estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Tina palabas, marilibukan ni Clara, nuasino te aklunan na, kadag iti lalaki agdat-daton kenkwana. Kastaunay mataragsak ni Rindon. Gapu tayo siyo tinaklong ti balasan. Gapu iti dayta. Nakpaluto ni Rindon iti taraon. Kas panagyaman na iti panaklong ti balasad.
naragsakan mo ti amana. Iti sana nagbayag. Insingasing niya rin doon ni Clara. Ti panagkalaysata. Itapapagayam. Den ganti tulo iti serye tayo itahalawas anapalwan. Sapata. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Makaisim at lahi. Gapot asana kas din inana ising kanya kiti. Agamita. Agtavel kong kanya. Amuna namin anak balbalyo kan iso akas jay. Iso ay tultuloy mo day tapa nagbalbalyo mo ha. Iti gusta. Saan amapu kau ti panagtalak na kan ka. Uen, para kan dati panagbalbalyo ko. Isang war aramida ti amin. Clara? At ako mo kaya tumibagakan ka. Sabay ta kuma. Tadi napayan iti singasing ko. Anya na ita. Ipakamla ang renduhan. Perat ko humana kalaysatan. Renduhan? Amo ko maklad ka. Ayam na niya ti sumbot mo. At lunek. Ayaten ka unay renduhan. Iso asa anak tu nagbabawi ananaklon kan ka. Iso na ita, umanugutak no kunam nagkalaysatan. Ogyaman ako na Clara. Ogyaman na. Anya, at kalaysa kayon kini Clara anak ko, wentatan, ay nasyayak no kasta. Maragsakan para kadahayaw. Baran iso na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tata, kay kaano ti plano yu apan nagkalaysa? Sakbay ko maman pas deti atawan tatan, ay kitu na. Nuan niya man ti desisyon yo, suportaran kayo anak ko. Awan met kit ti parikaut, tamok na danan anay ngaw numo. Tasaya atan day tangaramidum, mamasawa kan, ta isyo ti papanan ti biruk mo. Saan kita day ta ara? Wentatan? Itaw pa'y laeng. Congrats pare. Sika kit tipit. Ang magyaman na klata. Iso sika. Mangsapong kaniter mo mapalasan. Iti kasta. May katmumutan tibisyon. San abalasan ti makay katitibisyo pare. No talaga kayat ko ti abalbaliw. Marami ko lata. Pare. Mamata iti day tanay bagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yo panagkalaysa? Iswarudan tes asikasun mi kani Clara. Kasta. Ay katuna. Kamawdyanan na. Maksayanan dagiti ba dito lugar tayo. Anya? Sikagitim. Umikagitin. Apagkisunutan na panal daw. Barantan ti balay. Kabayatan ti panagis-istoryata. Ay na. Siyak ti adada maragragsakan para kan ka, manu. Ha? Kamawdyanan na. Agkalaysa kayong mutan kini Manang Clara. Wala din ko. Wala ang inalawas ti Ryan. Agkalaysa kamin. Nakaragragsakak. Tamadahanap to itinapintas ka na singpot nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manu. Tapno naganak ka lang to. Napintas tumat. Ara, bayamon. Magsagana tayo kitin. Tau madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara balasan ko. Ano ti plano yu ita? Ijay kadyayan darendun ti pagyanan yu, wenu dito'y kailatan. Naksaritan mi kanyarendon, nejay kamilatan balay danag na red anti. Ngimdi kay matanagan, umayat lata tumulong kadahayong naglako dito tersena. Ha, ay na, itahata da kiasawa kan. Di mun panunutan ti marabi dito'y tersena balasan ko.
ti panunutong kat ti para kadakayo kani rendon. Ngem, anti awan ti pagdanagam kanya. No, adantun mabiru kakakadwak ditoy, dihi isumtun ti baunahak. Agyaman ako na inukasta, anti, awan anyaman na balasan ko. Di kalatan balay bakit? Uri sang kapailang ama paninjiter sa nanyan tising. Lakay, madikin dati mapambanog, mangrona fit masikog ka. Sige, nukasta ti ko nam, nakababain mo kadatatang, no dituyak latan balay na inaldaw, awan tirong pa na pagbainan ko dahwada. Good may sa, mawatan dama ti sitwasyon mo. Iswa dito'y kalay. Sige, nala, ina kung bakit, amala no malada bakit itrabahok. Agan anad kalarod. Pasit siya handegurli. Loy di ko masakbayapin manong ha. Ket imbaga masublinak. Sana kumana masaway ti sabali. Rendoan, amo magno kasano ti panagayat ko kan ka. Maniput adata iti kolehyo. Sikal hangti nayat ko iti kasta unahay. Anya, kasta unay aliday ko. Iti namo anang asawa kamat kaya mon. Pangaasin, amok na dapalan panagayat mo kanyak. Namin, no awan, saan ka kumanghay manubot anak isinarat kanyak ita dito'y hotel? Jakilipan pa ita. At nasawak. Madan famin iti anak. Put no nakalaysa kayo, nung papila ang data. Di panagayat mo kanyak ti saan amabalin apaliwahan. Panasim rin doon. Aramidam kumamot ti amin para kanya. Rabiin man ang Clara, numadaka pailan diti salas na buibuya iti TV, when ading ko. Rabiin, awan paimat ni Manong dahil naman po sitsak may makontak ti cellphone. Anya, napatan na natan, sigod mo ta masapsapot ay jeng ang gawid. Jak makaturog amang pampanunot kan kuana. Isunay maya diti sanas. Ala, inkan maturog manan, no sumangpat ni Manong ko, kasaritak to. Di na hunaan, anapan manen na kiinum. Nay, apay nga itakalang rin down. Nagpatpat na gainuluray na katiasyawam. Pasimsat ang datang. At bangamin, napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Naratiam kami. Iswa nakitulog ako ni Jibalita. Kasta. Kay apay nga road ako na ni Clara di na makontak ti silpun mau. No kasdemot akatipak ha mumitya sa awam. Tapno siya na matandanagan. Pasimsahan tata. Mala. Inkakita ti asawa mi jesiligyaw. Sigurado na puyat tay jaya ng ururay kan ka. Nasaya to si Mangput kan. Sa dino tinagturugam iti rabi pasensyahan mahata. At namin, emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Dahon nakawag ka talobat ti cellphone ko. Kasta ka di? Ala, agina ka narudan. Amu ka na banuk ka. Pagbilis ka sakbaya maturog ka. Sige, painak mo tin agluto iti pambigahat. Ringan ka no mahaluto ha. O sige, agyaman ako na ibakat. Nakaturugan ka sa wak. Inikat na tikawas na. Anya ka dated ang good na. Chocolate gabit duat. Kiss Mark. What? Tekawas na. Sabali ti payud na. Sigod mo tasanda kaspiti angut ti kawas na. Diyos ko.
Sao ay lakum. Tasan apud noti apakku. Ay sus ka pare. Pangazim. Ab panunut ka kumanimbag. Sakbay nga ramidem ti may sabanag. Pare. Panunutum kumati asawam. Nororigen. Panubuklan iti biagyong agasawa de jay abivoli. Kitadakan kanu tutupam. Arason, tapno madadael ti pamilyam. Mariribu ko na pare. Ay na, pare. Di murayan amamwan ni Clara day tanararamidem. Maasika kumamat kan kwana. Nang runa tamasikug. Pare. Narigat pare tikas kan kwana ti may stress. Intamang kitu minamijabagatan pare. Iti tersen na ninanamiling. Sana bale, tay talang day tay. Pag-isistoryan ta. Redon, abay akas takapatan. Iti na minsan, nabarta ka nagawit ka. Saita, nabarta ka manen, pozinzen na. Dalan namin, dagala parewit ko. Izuan nagbarvegad. Anak aditi parikut mo. Ipagam kanyak, patnak tinulong ta. Wala gumang yata, matulungan na. Zigati parikut mo. Anya, shakti parikut mo. Enzinga. Mabalin lamay zublete na palambang step. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, rendon. Wah, samramad igura mga ganya. Pabnub dino mawatan bigrat kwa sa wood. Anak niya, manaman naman dito. Ama ano napatin wa rami durim ka. Ingreded. Anti. Jakom mo nonya ti parikut ni renduhan. Hindi. Apay na yakastamutan ter aramidin. Ibaga na kumahaano ay na ti parikut. Tak na mapagsalita anyo. Kuma. Hanggang saan mo. Jakom mo na malagit na pa'y dagitin pagpagana kanya kiti rabi. Gaputan na bautat mati din ay baga na dagichay. Shakta no ti parikut na. Iso mariribu ka na tamang pampanunot no anya ti makagapu. Kat amo ka dililando day tahar aramidan danak na. Dukam wanti. Naira na namina naturug mitatang ichebang kagiti rabi. Gaputaban pa yan nakalutisibug dagiti mulan na. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasabi tak ni Lando, may papan ka ni Rendon. Saan anti? Paliwak pailaan. Amangan nga binri bagana, abasit labanag, kat masapul pailana ibaga kada kayo. Anya kamaten manu, awan pa'y makatawan manipun nagkalay sa kayo kanimanang Clara. Ngumita, kastamot tentera midam. Nanggugudagitim pagbagam kanimanang Clara di rabi. Uriya sinumot ababae. Masaktani tikas denge imbagam. Anna namin ayati pa ikut mo kunkwana. Tana ipagam na iso ti problemam. Itangawan ni Manang Clara, di mo pa'y tamagan no sa dino tinapanan na. Napananaya. Nagtalawan, na umakan ka manong. Ay na. Panasim kuma, tapanunutan mo't amasikop ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinublaman ti uminom. Sana din ko. Dalawin min pampanunotek. Iso na kinumakit rabi. Ania? Kurt, iti minum ka. Nalipatam nga rot no initi pampanunutom. Sus, at balin kanya ama.
at panunot ka kumamatan. Ay nasaya atay may kamatlaang dito'y tersenak, abalayan lando, way nabalayan, mawawak na may na nagapoy bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita, ala, ibagap nga rudan no anya ti gatanam nga inumbam, sakbay nga ibagap ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha, nay, kapada na kamatabalayan, ranya la unay daytayan ay bagam, ay na, je anak mo, ni Rendon, nabata ka nagawit iti rabi imbaga na kano, aparikot na ti kanakak. Jaka mo no na ti problema na ka ni Clara. Imay itay bigat dito je kanakak, agsangsanek gapo itar aramida ni Rendon. Anya, pamna asim abalayan, bat baga am kumadya anak mo. Idisakbay da nagasawa. Liniklikan na buti panagin inum na. Numno apay asinubiyad na manahon. Awa naklan iti balay iti may sarabi Nga matagaya man tinapasama kajak magustuan. Mala. Bay am abalayan isip. Siyak ti makamu iti anak kao. Anya teramida ni tatalandu kan Grindon. Papagayam. Biuliwayan na dinggan ti tulo iti serieta wita lawas anapalwan. Sapata. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti magdireksyon. Virgie Patlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo di MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday tuwing estasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Di napalabas, naragsak ti panagkalaysa darindon kan Clara. Nagsarita anda, na ijay balay darindon ti pagnawdanda. Kabayatan na, saan aninapnama ni Rindon. Nagsubli ni Beverly akayan ayat na, manipu dada iti kulahyo. Mas daumot ni Clara iti kalaat panagbalib ti asawa na. Ketiti may sanal daw, anagawi ni Rindon anabartek. Nasauna iti asawa na, paparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara, isunayin bingay na daytoy kaninana ising, ita papagayam, denggan titulo iti serietay wita lawas anapawan. Sapata, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Pagnasit babalayan, pagpagam ko bawat janak mo, idisakbay da nagasawa, liniklikan na muti panagin inum na, ngamno apay asubsubyan na manain. Awan at lang iti balay iti may sarabi nga matdagayaman na pasama kajak magustuan, ala, may am abalayan dising. Siyak ti makamu iti anak ko, agyaman na kabalayan. Awan at namin iti rabi iti balay kait. Isungain rana naman iti minawm. Ala, da kayun tuntag sarita abalayan. Nasaya at matanadanong kadito'y balay si Carindon. Pata, abay, anya ka din ti mapaspasama ken ka. Anyaya ti parigot mo iti asawam. Kwa? Namiris ko. At gayam ay ayatan ni Clara. Iluhaw. Talaga. Awanan kay ti bain alalahek ram. Kahit mong sakit ya pasub-subun katagnog nakam ka amom karita na hapapagam. Tatang. No anyaban ti parikot mo iti asawam. Pagsarita niyo iti nasayat dayta. Abay, basit lang na problema, ibaga mo na san bugala may ayatan. Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tanu na umakan kit mabalin mo ay sublate. Di ka kararamit itijak magustuan. Pahay babay naklayang nga mamday tanararamidem. Nang ro nakadagiti na kay kamagam. Isumat panuno kanaim bagrindawn. Pagbabawi amiti udin aday tanararamidem.
Anyat kaya pasawan tinandot ko ngayon pagkamtan ni tatang itay, rendron. Ana amiris mo asa anak gayam na ay ayaten? Pakawanan ako ma. Gapo kadi. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaita. Anya. Sumumpat ka. Di ka madanhakat na. Anya man ti sumbat mo. Anya man ti panggatim mo. Paglunak. Pakawanan nak. Jakabalan ang lipatan ni Beverly. Mawatam kuma asipag pa'y ket agam amu kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabit lahan anagam amu ka. Anya, di ka mananagat. Supol taraf tenafta. Ngam dati pa nagayatukan ka. Jakmay ka rin. Amay sublit pa iti sigod. Rento. Apahi ana aramid mo kanya tikas tu hi rentuan. No mokla kumalkas tu gayam teramidam. Chokla kuman imanugot ana kikalaysa kanika. Plara. Nagkalaysa ta. Nagsinapotata iti sawanan dugiti naganakta. Dugiti kakapagyanta. Ken karunaan iti Diyos. Nyom ita. Kastoy kayam. Pag mo nagsinapatata. Ano para kanya? Sapata lang dayjay. Wala ni kay tibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asapata laan ti naramita. Pudumet. Sapata lamin. Rami since na make to be broken. No daman ti pagbaboyak iti biyag ko. Iso ti panangikalay sakan ka. Nagsapatap iti tao. Agam san kumatgayam ray ayaten ti babaeng ang kalaysa. Pangasim kuma. Ang panunod ka na imbahag. Di mo kuman tutupanday dya babae. Likli ka montisolis. Iti ka naman. Saan asulisog ni Beverly? No daman ti sulisog. Ket sikaday ka. Anya. Ampi. Tsaka mo na niya ti aramin. Ay. Saan matanagpan na dwa nakikalaisagan ko na. Impay ko amin apanagayat kan pamatig ko. Pahiyagas titi na ramidin na kanya kita ha. Ala, di ka unayang panunod balasam ko. Saan anasayhat day tayo ti panagsikum mo. Imbes kuma amarik naktiad at dapo nagayat na. Ita masikum ko. Ingamsahan mo. Ala, di muliwayan tad kararak. Ikararat mo asapay lakuma. Tamakabiris di renton. Asal anasaya at nakitang aramidin nakan ka. Bueno, di. Baita ti aramidin hek. Awan matpanggap ko hagibal. Namin. Orekas ti aramidin na renton. Mandam naman na bahiw tulad. Daita hati kasaya atan balasam ko. No adda parikot iti ulad ti malay. Sulbaran nyo aging kakabaalan nyo. Saan katatay agaramin kayo pahay iti may sa apariko. Ay, agyaman at tayo may kamatlan dito dagus ko rin doon. Manual daw may uray ka. Kasta hadi, uwan, amo matakanayo na ama iliw kan krasyan ka di. Di ka matanagan, manipo dita.
kuha mo namin na oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo sa wan? Pimano ni Clara Jibalay. Magsublin itayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanun to ti panagpasnay na. Agpasnay lata. Tilang kanyak ipay ko ti katadaka sa pulanda itagbalin nanat mi. Good job, Brandon. Isa sa anak at agbidot anawayat ken ka. Apay na tinapinta sa bahan, Beverly? Ken, adapay ka sa kabarbarot. Kwa. Inga po play tayo Hong Kong. Itad mo to kanila ving adik mo. Amo ka magusto na dayta? Ha? Ka dayta ka was? Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado magusto na mat dayta. Agawan ako na ya. Sige. Itad ko ka na huwarin to na gawida. Apay, di ka hadipay agawid ita. Saan? Dito yung pelang. Agawid at tulatan ukahat ko. Sige. Awan parikot iti dayta. Rendoen. At titibag parakan ka. Levi hadin ko. Amo gustong daytoy. Ha? Original data. Nagkapoy di home ko. Inted ni Beverly parakan ka. Adamit parakan ni tata. Ha? Pasensya kan manu. Nung sa anak na interesado iti dayta. Adamit trabaho. Nung kasapulak ti kastabag. Kapaulak mat ti gumatan. Isablin dayta kan kwa na. Wano yun mo. Tasyak ti mangisublay. Ha? Apay manu. Talaga ka dia kastamlatan. Panunutan kumamot ni Manang Clara Panunutan manu. Adahap akapsat mo babae. Nubilang tasyak ya day ti sitwasyon ni Manang Clara. Di ka hati makapuntot iti asawak akasken kati aramid na nubilang laan? Anya? Nukastamot laan gayam apasakitam laan ni Manang Clara. San kay latakuman anak kalaysa? Kasilaan tadbalin ni anak yu. Kitaam, manulaan na nabulan. Ipasnay ng tadbalin ni anak yu. Di mo pa'y masarungkaran? Anya kamata? At day, si kamat gayam renton. Umunag ka, akwa, sana na, mabitat lang. Ha? Imayak, may kula, itadati 10,000 ako ni Klana. Imbag lama daramatan na. Ito no ba lawas, magyugaf tumunin? Ikatan ay tikaws ni baby. Ha? Clara? At dapat iti taunay, kwa, awan di Clara, napanad pa check up. Itay paimut kit diyan na pana. No kayat mo, oraya mon, tapno si ka mismo ti mangyayawat iti daytaken kwad na. Akwa, basanin. Adapay ngamin pandakitan. Ibatik langan, dayta junton kan kwa na. Sige. Agemana? Imay nirenton, anti, wen balasan ko. At da inyod na kwarta parakan ka. Kasta ka di, atoy, 10,000 data, impadlakanu adaramatum. Ken konada hagsublikanu into no may alawas. O may manyagiti kwarta na igatang witi kawos ni baby. Anyamat tinerendon? Di nak mala inuroy. Snapay. No may papaniti kwarta. Ada mo turunong ko. Kanada pa'y kwarta ang naurnong iti nagkalay sa kami. Siguro haramatak iti panagpasnay ko. Ti panalaywan na kas asawakan amati ka sa pulak ito ha. Ala, ustun palasam ko. Di ka unay at pampanunot ako nak. Dua lang na bulan ti warayan. Ipasnay kun punti anak mi. Ngem oging ka ita.
Talaga, jak marik natipan na nilala na. Jak mo na niya ti panunuta ka pantisihin. Sigurado ba kadiyasan kayo nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka pamay tigmagbaga. Amok namin na Winstrita. Ken, itatel daw at chik up na ijaklini. Inranat mo tinapan ichitar sena nantina. Very good. Amo mo tadya kayak nakikita kayo. Aman namin na makitam tilama na katmasyan kapay kwa na. Sando mapasamak na itahani. Sikalang tayo yate. Apay lite kawusan nakawara dito sa fa. Ha? Agwari ka? Kasla kawas tilala. Kwa hani. Kawas nilande daytoy. Jagayam kwa bakl ha. Imay nga minsit marungkar itay. Nagling at isa nagpulas. Imbati na maglatan ditati nagsukatan na. Anya. Ala, obay ka. Mapantali di silad. Aginanak ka. Amok anapanug ka. Si kamat gayam ti masabot ko, Clara. Wen. Siyak marub. Ay na. Nagadumat tanday taymat mo. Nagapo maya. Nagapo kija ili. Napanakimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Yag mo dagi taymat mo. Siya kung ti manawit. Itulog kan jitter sa ina ni nanay sing. Ay na. Agyaman ako, nay. Apay tulud ako may ti tricycle. Nga mabuta namin. Sapay nagpapartak da nagpataray. Oray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay. Unay mutan nevindod na. Di mo't lamas siya nita sa awanan. Pialo. Atakati ipagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan, tani, nagbarati panawon. Pare, ita mampay analagit mo manan tuminom. Agas lati ba no pare? Sika gindi mat. Amanan wagungot ni tatalandukan ka. Numabartek ka manan nga gawid. Saan nga gawid siya pare? Ha? Mapana itim madamdamay jayan de Beverly. Jaya ka maturong. Anya? Paray. Talaga kadi nawan nam nama subliam ni Clara? Ha? Kandiag balingan akyo. Paray. Nasabat ko ni Clara iti na minsan. Siyak lamang kita. Masyanak man kankwa na paray. Siyak lamay sa. Nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasaya at naipay dayje abevolikan ka. Nor arigan. Kaslain sukat mo ti dulyar iti piso. Sapay kuma tamawatan ti kaya kwasawan. Tinapug na. Pare ko kuni Beverly da. Marilibu ko na, manyo taramitak. Anya ti kayat mo sawan. Bujok at pitot. At sa balya lalaki ni Beverly. Namin anong namin na daras anadanunak nagdakawus ti lalaki iti dagus na. Angem kanayo na mayrason. At ikayib nabat na. Gemarik na asan aput na dagitibak bagana. Anya. Panig na kit mawala baka. Isabling po sa may Timotov. Pagigab na usawa na. Ipat Tapambatan ti pagturuan ti maturo. Anya ti mapasamat kanirin doon. Papagayam. Di uliwayan na dinggan ti tuluwi ti seryeta wita alawas anapawan. Sapata. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon
ni Virgie Patlay. Musica, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, ITDZWT 540. Kenday tuwing estasyon. Agyaman kami, itingkay panan tarabay. Di napalabas, gapu itipuntot ni Tatalando, na diswan na ni Rindon. Marilibukan mat ni Clara ang gapu iter aramidan ti asawa na. Nantad ni Rindon iti kwarta ni Nanay Sing. Tapno aramatan ni Clara. Nagtultuloy ma ti relasyon na Rindon kan Beverly. Kat iti may sangal daw. Napa ni Rindon iti dagus ni Beverly. Kat ita ang nakita na ti kawas ti lalaki. Nung nakuna ni Beverly, akawas ti galim na bakla. Gapu iti dayta, nagautap ni Rindon, na manan mo dasabali alalaki ni Beverly. Kit gapu iti dayta, naginom ni Rindon. Adinga kastaunay iti batat na. Itapapagayan, dendon titulo iti serye tayo iti alawas anapawan. Sapata, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Kasla, marigna tamon. Isa rin kong sabi at tinuro ha. Pakinggan mga sa anak. Panakapa pa. At pamatantit. Tulungan tinuturo. Tatan, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak raw. At day mawa kanya kita'y laong. Na-disgrasya ka nun ni Manong Rendon. Anya, ala, at pulas kahin tatang. Awal ka clean San Peter. Barn na fariin pa'y laong. Isatin mo itulog ka tayo sa ospital? At ay ko, magsakit ti Zaka. May kuti, lagot ota. Ay, ano sa manakaw? Talaga na sakit. Na frack store titulan ti makanawa na sakam. Mo, gapo day tayo ti panakat nagmoy ti tapan. Anya, alay, Orion tayo be te doktor, dakikitum dalusan na dakiti sugat mau. Lagusin kita talaga ti sa alego jap mai ko ti anyay ni rod katanu sama ay daw nagkunang amin kan ka nagmane hukay ti motor anabartat ka at nagiti tumurum. Di ka pala namin naturo kiti balay tamanong piolo ang diti. Asinsahan natin ko. Duwang halda mo diti hospital. Yung maging kaita. Awan mo't ni Beverly ako nang may mangbantay kan ka. Naput numot laan. Amaan kiti mat nabisi ti sa bali. Iso adi na masangot yung may diti hospital. Ay na Rendon. Awala may tuntuno mo kanyakon, nagarami ka pailan iti pagparikutan, yasaki. Saf, iti bastalo nam, panagunam, payat ka pailan. Ako sana, samsin ka. Anya, nuti mom kat imayak tak nabantayan kay, nagbidut ka. Imayak tak napakamukan ka. Na awan pan. Bevali, kanayo napagatapan na kadasabalya lalakik sang kadi. Pues, put no data. Si put pay. At relasyon mi kani Michael, ay ayatan mititunggan may sa. At least, may pahay na amin na kasapula kan padragsapak. Anyan, saan napaskan ka? Amok nagnanayon kan apilay, isuma aglin ni Patan, Rendon. Apay ngay talhan na umay mo ipagakanyak, piolo. Kwa. Madanagan namin, mga numaklaat ka. Nukasta, at datasaw kay hospital. Asino iti mang pampantay kang kwa na. Kumusta natin tasawa ka? Awan, abday hospital. Kat panagunak. Medyo mabayan pa'y hospital. Ada ni Levi, kan tatalandwa kadwanay jay. Apay adi man lain pa ka mo ni Levi kanyaot. Di na kaya tamadanagan ka,
Iswati na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Isapay saan ang mabalin asumarat ti masikugi ti ospitahan. Ano ba? Mapanaglatay. Mangituludak iti perutas akanen na. Oray sa anak ka makaunhag. Basta masirip kulhan dya sa wak. Anam, Clara. Ang mga nudi mo kabalan, nung makita ni Rindo ni tikas diya kasasahan na. Di ka matanakan. Kabailak. O sige, agsaganak, tamapanak ijay ili. Agan andad ka kumabalasan ko. When auntie, di kay madanakan, kabaila, madanaganak namin, may salaan min abulan, at pasnaikan, nung mabalin, liklikam kumatag lugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie, kasaritak to ti tricycle driver, adi na unay partakan tag pataray, ay, nala inka harudon, agan anad ka. Sumuro tak kumamat na adahamin delivery ita. Sige, auntie, di kay madanagan, kabakla. Ala, inumam day ti agas mo, manum. Before mil day toy, isuma inumam pay, sakbay apakanan ka. Ala, yun mo rodal. Mabit lang, at nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara, at hano itiruar? Anya? Ala, inumam day toy, tayo nakita ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan manan, jakon imbaga kan tatina pasama kini manong ko. Kaputa jakayat na danag ka. My God. Kumusta tayo sa hawak? Okay ka dilaang. Saan ka diyan nakaruti sugat na? Picturam tuman tayo pakitam kanyak. Jakmat ngamin makontak ti cellphone na. Agramat ti messenger na. Gaputayim block na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Siya pailam ti makamukan kwa na. Jak may bayan ti kabsat ko. Agyaman at lukas ta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kung ti mga sikasukan kwa na. Awan anyaman na, manan. Iso na laam, tasikun iti doktor. Mabayad pa isak ba ang makarwan ni Manong diti hospital? Kaya't mo asawahan. Aging ga iti panagpaslay ko. Saan pa'y ang makarwak ti asawak? Jak may sigurado, manan. Nung sapay lakuma, kagim pagkadagos, tapno sad na abutan iti manualawas diti hospital. Atoy, nangyit ni Manang Clara iti pruta sa kanam, Manong. Naimbag pa ni Manang Clara. Oray kasano ti saong impay mo kunkwana. At dalat ta, anak kasagana at tumulong ka. Ading ko. Amom, masya na kunay kini Manang Clara. Gapuiti nar aramid mo. Ita, at da ka diti hospital. O madanin ti paradpas na ina. Num awan maaramidam takastu ti sitwasyon mo. Panagkuna. Saan na ta nagbaliw ti panagayat nakan ka? Saan agaputa madan kayo iti anak? No di ka hat napudno ti panagayat nakan ka? Iswas anpayan na daw ti amin manong rendon. Amirisem kumalag iti bigdut mo. Panagkunhak, saan anarigat para kinimanan Clara pakawanin na ka? Lewi, pangasim, agkin daw kukunkwana iti pamakawan, para iti agbalin anak yu. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo kanirentun balasan ko? Isikon ka ni Levi, nasayat mo ti kasasaad na. Angam, saan ka nakastrik iti ospital? Ay,
medyo mabalakbay ka no, sakbay ang makarwar. Kasta aya, ikot, anyahay nga road, di mo taliwayan at agkararag anak ko. Wenanti, kasta talaga kararamidet, nalagi na nakanarudan, di ka unad pampanunot wan. Wen, anti, kat agyaman ako na itikanayon apanahan andi nga yuhan niya. Anyal ay balasan ko, kumusta tirik na mita. Anti, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko, mabitla na rod, awagak ni kasinsin mo aloyd, mapantayulaan na ni hospital. Sige man, anti, kat agyaman ako na. Tata, apay nga wan ni Levi? Nagawit ka ti? Ha? Nay, sana nagawit na ating mao? Inyek damat lang deklaray di rabi di hospital, isyo tinapan kinita ni ating mao. Anya, adda kaya tuwa di hospital nga kasawa. Nga may day lang delivery room tayan ni Clara. Kusta hati tatan? Kumusta natantagin ako? Nagpaimbag ka, tapno makita mita? Baot man? Napigagsangit ka? Asin biglaan ni Clara. Gamjap na masarong karan. Ang nangatanti ka sa sahad na iti anak mi. Isu nga rud ako nakagpaimbag ka. Iti kasta. Maaywanam, dagitaginam. Ay na. Nagwapo mo't tanday to'y apo kok. Owen nga no danti, ay sigurado maragsapan ni Rendo no makita na karuprupa na tiputot na. Ay, no mabalin na kumahay pasyal tayo ni baby, jay ayan ni Rendon. Ipan tayo kumangaro danti, ngumsan mo ta mabalin. Penitsyon kumakit di, isulangan ti pakitak madamdama. Ay wunda, anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nagimbag, no makita na tiputot na. Ato'y manong Rendon. Itaam day tinadawan tiputot mo. Isutay tantan ako. Kita aman, naglumpuvaw bing, sikati karuprupa na. Anating panaga ni Clara. Rendon Junior tinagan na manu. Anya. Kumustan da kita ginat ating ko. Nasayat lata. Imbaglahangan ta danina na ising amang bambantay karakwada. Normal ka dito pa nagpasme di Clara. San anormal manung. Si Sarian gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko. Numapan ka man ni jay. Ibagam na orayan dati rurwar ko. O anya, nakasagad na kayo ka din, Clara, Levi, wenana, wenanti, nakasagad na kamin, mapan kami matan, sigurado ang maragsakan ni Rendon, tamapan mo ipasyat di baby kayan na. Sapay la kung mga ruta hasta, anti, sigurado dayta. Ala, in kayo nga rudon, Levi, ano sampay la bagkata ni baby wan, saan vaya mabalid ni manang wa Clara. Wenanti, awan parikuti ti dayta, siya kunti makamu. Kahit, humustan terik naman akaw, nasayatan hatan. Ayad dan humutin ti may sasahak. Nasayad mo kasta. Adoy ti kawas ma. Agbalis ka, stadasuman patabisita tayo into natamdama. Sino? Basta agbalis ka. Mam one town wa sino ti pagpagakabisita. At dadan. Doch Clara tatam. Wain, may daha ka no sarung karan. Lain ba't no oras mo? Nahay. Kahit, kumustan tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pa'y. Tamang isagad na kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara.
Mabaling ka diya sa klot at tanak ta. Wala. Apay kita nasaan. Sige. Saklutan mi baby rin din junior. Nagkit matantana ta. Wala. Cute matagiti dadakul na. Abi cute matana ta. Dok may ladahon terak sakko. Itatanaki taktana ta. Abyamanok nukasta. Lara. At tapayat mo kitawan kanta. Kitsapay la kuma. Tadi na pahayan. Ha? Amo ka nagkurang at tatapay witian at ta. Nagbasulak. Amo pa sa nakaskarina. Apakawanan nag. Kaya, ikaw na kumaiti may sa. Uwin na mahuti akong taway. Rentuhan. Nagpapawiya kami na ngay nararamit ko. Ketita. Kaya't kung may panaklik ka kayo, di po nagpalpaliw ko. Anya tisumbat ni Clara, itikikitawan ni Rindon. Papagayam, di riwayan na dinggan ti pagkibusan, ti seryetay wita lawas anapolwan. Sapata, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dunabel Aran, kinitimat direksyon ni Virgie Patlay, musika Dante Martinez, computer recording technician Michael Lugitan, isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenday tuwin estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Kat ita, isagot may kada kayo, kipagkibusan ti matalawas aserye tayo anapawan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At ako makayat po kitawan kan ka. Kit sapala huma, tadi na payan. Ha! Amo ka nakura na ka na kayo bitanak ta. Nagpasura ka. Ken, amo asa lakas ka rin na paratin ka apakawanan nak. Kanan, ikalak humapay ti may sa, wano maudebon daway. Aren doon? Lagbabawi akong daming nararamit ko. Ket, kaya kumipanaknak ka da kayo dayta apan nagbalbaliw ko. Impagarupo. Not nanayon na mapukaw ka itibiyag mi. Ngamday ti siguro ti sumbat dagiti kakararat ko. At sapay la kuma, tama ka amiris kan. Rentot, tsaka mo nun niya tibagak itakan ka. San hanapura na mangibagat. No naman ti pangadan mo. No ipagam nawanan ti panagayat mo niya ka. Mawanan ka. Ken aklo na asipupusa. Gapotab mo matabason ko ti amin. No apayatas tiken at banakan tayam heta. No ti Josikat mamahawan. Insyak tu lakit di at taulaan ti saan. Clara. Iti may kadwa kong damay. Aklunan ka, Rendo. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayak kung ay panagnakan ka. Ken iti amin atao. Na oray anya tinakurangam. Ken nagbasulam. Terak latta dagiti sapatata, iti nagkalay sata, agamanag. Ikarik na namito ti haminig. Iparik na ka tayo ti panagbalbaliw ko. Ay na, basta nagaruti nagsaritaan nyo manang Clara, mano, san mat ading ko, sikakit di mat, ba, anya. Dahil sa gana yung kanikanitatan tayo makanapagsasangon tayo.
Owen manong, naisaka namin, isuwaw may kayun, agyaman na kating ko ha. Ala, mapantay niya kusina, Lara. Mga takitin, o sige. Yag mga ruta ni baby, tasyakot ti magbakan ko na. Tapno makapagnaka ana imbag. Ay na, panaasim gumanak ko. Panaasim, tatakdera munting karemi ti asawam. Tata, man ti asawa kas kini Clara. No sa bali lang nga asawa day ta, pag ananu ta hapay lang nga subiyan iti kastangay nararamid mo. Ngem sa bali ni Clara, gaputan na sinpay, man nakaawat kan napakumbaba. Pagbababoyak da iti nararamid ko iti kalamos tatan. Diyak pagarupanay, nga uriawan silpik na asawa kinama. Ket natlum datlata bagita-gita. Saan pa yan aladaw ti amin anak ko? Isungay pagbagaken ka ngak paimbagay ti hustaw. Iti kasta, masulnitam tinakurangam iti pamilyam. Winatan, aramid iti amin para kadawada. Adatay nit masitungurun ko. Ay namatanok para amit talaan iti uray basit pa'y labalay tayo. Ha? Kaya ko namin alumasin tayo guma. Iti kasta, ada kabugbukudan tayo balay. Uray basit. Tinapatekit, ada pagrugen tayo. Itaman pa yung kasta tinapanunot mo. Win nga rod. Hindi pa lang kumakalpas ti kalay sata. Amana no daksel ti balay tayo mita. Medya kumanagar arami di ti may kaniwas. Idi pa lang kumangadapundar tayo. Hisan aday tatikayat ko sa wen ha. Ti kunag, pagyamanak, tanapanunot mo day ta abanag. Kat, anyararu ti plano yu ita balasan ko. At ti isihing, plano mi iti asawak nagpatakder kami iti uray basit lang abalay iti asidag datatan. Ha? Iti kasta, at damat kabukbuhudan mi, ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulhan. Apag isantong agimbag ti sakan ni Rendon, nasaya at dayta plano yu balasak ko. Maragsakan ako nahay para kada kayo. Agyaman ako nahay anti, awan anyaman na. Anyaman ti plano yu magasawa, at daaklak ta anakasuporta kada kayo. Uday ti plano yu ay kat nasaya at rindown, wintatan. Parugiak, apa manamain baga na iti usto. No syakla may sa. Uray san kayo kumana lumasin iti pagyanan. Tawan matatikad kadwami kiniading mo alay biditi balay. Angem nasaya at mait. Tapno amoyo ti adaken awan iti pagtaingan yaw. Patan, ken may sa, sikati ama. Amom dagiti pa nagapagsayatan ti pamilyam. Iswasi ka, no anyaman dagiti sa nakayat ni Clara, nga mo mapakasakitan tirik na, di mo ko manararamidan. Tano lumasin kayaw, sulsurwen yaw asulbaran ti parikot yaw wadakdahayo lang. Wedatan, agyaman ako na ikadahayo, gapota kanayunda abagbagan. Ni, si kamat ngayam ti masabot ko, Beverly. Oh, si kamat ngayam Piolo, kumusta kan? Long time no see, ha? Uy nga rod. Kastoy, ayos lang. Si kanay, kumusta kamutan? Kaslat may saka anak itsindahan. Apay, ti kaya na eto nay. Asino ti taktakamatan? Ni Michael? Awan kami, nabayagan anak break kami. Anya? Wan gayam? Kumusta matan ni Rendon agayem mo? Nasayat matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Kastan? Sige.
Kumusta tulaan, men? Anya? Kastatin paganakan ka? Win paray. Awan na talaga ti babay na reje babay. Ibaga na pailaen, pa kumustaan ka kano? Sipod pa'y, awan babay na rejay. Doan niya te dayte panunot na isawan na latan. Ay na, imbaglaki din. Tasan na rejay ababa iting kalaysam. Adayo ti ugali na ni Clara. Sikapay natin makamwitan at ta, ha? Mapanak jayilita. Ha? Adama min kura na materiales. Iso mapantami kinipin namin. O sige, awan parikot, agan ang nagkayuwarod. Mapanak iti pagkataan iti karni, nagumata iti sitahin. Nandoon. Beverly, kumain. Sa karuhad, kumusta ka? Tayin bagan kamat kaya main, honey, di nakawawagan iti honey. Ang mga natamahanag, nakababay. Tsaklain pagkarop nagsarap kamanan. Oo. Erendoan, adak makayat kung may bagakan ka. No mayat ka, mapantapayan pirienda, pasitsa ka na. Yam sana ngay trisado non yaman tibagat. Oo. Nogsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamati pa ka kanya ti kasta. Awan kamin kani Michael, Randon. Kat amok mo ta kaya't nakpaila. Saan ka di? Di mo kumay babawin ti dayo mo. Manyak idi. Nagpalpaliwa kita. Para iti pamilya. Ne. Apa yung kastatilanam anagawid? Kasla na unat ti pampanunuta. Kwa. Awan day tay bakata. Amok ti kasta na ugalim. Ibagam kanyak na nyaman day ta. Iti kasta. Malagan ang teriknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya. Kahit. Kumusta mo tinday jababay? Jakama. Saan hentri sadwa manam mo. Doon natin mapaspasama kita itibiyag na. At ganaruti pampanunutem may papankan kwa na. Awan. Pampanunutek lang. Asapay na kuma. Panalawag kan kwa na dagiting bagak. Anak balbaliw akon. Para kada kayo ikanak ta. Anya? Nagranada iti palengke, manang Clara. Wen kanu, isumate ko na ni manong mo. Talagamat day babae. Awan lat maaramid na iti biyag na, nuti dadaal iti pamilya ti aking pamilya. Wen narwand, di pala namin makiasawa, tapno mamimpinsan nagtal na. Sa bagay, asino ko mga minti lalaki ang makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nagilimod, kan kabaalan na paggigitan ti lalaki. Kasta ka di? Wen manan, iswa pagyaman at laungan, ta saan na isutiin kalaysa ni manong ko. Levi. Panuday detin tuloy ni manong, ang mga numataylaan ni manong ko iti konsumisyon. Anya. Ay na, maragsakan ako na bakit? Kalpasan ti 2 bulan, nalpasan ti balangan paramita. Wen harod, nagbiit. Pampanunutek na bakit? Ipables tan ti balay, tap na makaahartay mo ten? Wena, maya tak iti dayta. Sige, planwin tan harodan ti blessing na. Ay na, mga kasaka na kunay para hadahayaw, anak ko. Tata, dalpasin day tuy balayaw. Wimerod, nagbit tatan. Kay, kaano nga publishing anyo day tuy balayaw. Pagsaritaan mi pa'y day taka ni Clara, tata. Ay na, nagbita talaga. Hasta, amin na ba basit man winudat kail. Pagsaritaan nyo agasawa, tapno mayat. Wintadan, ala, ipagayon tung erod nung hahanap. Tapno awisek tu mandag iti ko paharay.
parad sa kanakta road tamakitak matipan nagbalbalyo ni Rendun abalayan, way nabalayan. Manipod iti na disgrasya. Iday mo tinanahami race, kastakaday. Ang di mo ko naod ngayon badlang at na disgrasya abalayan. Iswangarot ti ko na, ay, sikakit di mo't abalayan. Na irandalaan mo't siguro hastay tinapasamak When siguro, ket sapay la ko mga road, tagtulutulo yain ti panagbalbalyo na. Ay na, baragsa panakuday para kada kayo kladra, kan reto, agyaman ako na anti isiyon na, agyaman kami anti, hey dat bayat ti pandakarami ti balayo. When nero da balayan, mayat, gaputa plinano da nain bag, dasaya at narod nukasta. Ay, sapay la kumatagtultulo yun dayo na, abid a plano yo, pagtumtuman yung agasawa. When anti, nakasaganan dagitimahan, mapantayo amin ije kusina, tamangan tayon, way nanakaw. Ay, dahito hindi kararagsahan na positibyo ko. Bakit? Ha? Di matadwa hayo itanakta iti bukod tayo pagtay na. Kasta mo't lakay, ay na, naragsakak. Gapu iti laksin dagiti panubok iti biyag ta kat nabailan ta. Agyaman ako na Clara. Gapu iti kinapahumbaban. Ken, kinaman nakawat mo. Nasahat la tatin nagtumpalan ta. Nga orado dagiti nararamit ko abitot. Asaan mo ta makatulong iti panagdin na ta. Awan anyaman na renduhon. Gapu daita iti sapata atinaktarak. Nga oray ka anuman, sa anak tu asumuko. Agyaman na, Clara. Ikarika. Daitu yun ti baro apan rugyan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas aserye tayo anapalwan. Sapata. Dito i-drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti matireksyon ni Virgie Patlay, musika Dante Martinez, computer recording technician Michael Lugitan, isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday tuwing estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay.